Suatu hari, dikala kita duduk di tepi pantai Oke, Aliando, dan memandang ombak di lautan yang kian menepi, burung camar terbang bermain di derunya air. Suara alam ini hangatkan jiwa kita. Oh, it's nice beach, huh? Where is it? This is Indonesia. It's nice, huh? It's good panorama. Wow, huge. Wow, nice beach. That's awesome. Wow, this is long beach, huh? I want to swim here, huh? I want to sunbathing here. Wow, good, huh? Excellent. This is excellent. Wow. Ooh, oh la la. It's really nice here, huh? So it's beautiful. It's good. Lot mountain. Ocean. The beach. Wow. Reflection, huh? Wow. I want to swim here. I want to holiday here. I want a holiday. Holiday. Oh, I want to put stop here. Wow. I want to put stop here, huh? Wow. I want to put stop here. Ow. I want to swim. Awesome, buddy. Wow. I'll free. Yeah. Very nice. Oh, I want to swim. Oh, I want to swim. Burung camar terbang bermain di derunya air. Suara alam ini hangatkan jiwa kita. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, suara gitarmu mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara erat bersatu. Hai. Oh, I'm good. I'm good. Oh, I'm from Africa. Africa, yeah. Yeah, I just holiday. Holiday here. Yeah, by myself. Yeah, yeah, just enjoy here, nice swim. Yeah, just a couple of months here, not long. It's back again to Africa and getting job again, work, and then holiday. Yeah, nice. It's cool.
Aliando, Aliando, Aliando. And you, what is his name? Yeah, you're from Italy. You speak Italy. Speak Indonesia. Ya, ya. Watashi, koko kara, Nihongo. Oh, poko. Iya, oke. Bene. Spanyola. Spanyola. Vamos. Spanyola, poco bello. Prancis, mouton. Good. Parla Itali. Signorita. Ya, Spanyola. Vamos a la playa. Vamos. Mañana. Iya. Good. Wah. Yeah, it's not wrong. I know you like Pirli container, desu ne? Pirli container. Yeah, famous girl. I saw in the movie. Oh begitu kalian tuh, kamu pintar sekali dalam bicara dan saya bisa bahasa Indonesia sebetulnya. Ya, saya juga bisa bahasa Indonesia. Saya pernah tinggal di Legok Jawa. Ya, biasa ngarit. Nihonjin desu. Jepang sotomate kudasai datara watashi no tomodachi. Oh, ya, yeah, itu. Ya, aku banyak jalan-jalan. Terutama saya mau. Ini udah 2 kali ke Indonesia. Dulu aku ketemu nenek saya di sini. Katanya nenek saya keturunan Purworejo. Jadi Jawa sini iso kayak ngono. Jawa ngerti setiti wae tapi kayak ngono. Pisang kepok gede bonggole. Jawa ya, atau ngerti Jawa. Tapi sedikit Jawa-Jawa karena pernah tinggal di Legok Jawa, di Purbolinggo. Ya, juaran Serabi. Sunda bisa. Saetik. 2 gelas. Oh, Sunda ngerti lah. Yang tiba rengkok. Aku tak ngerti. Nama saya Prilly Container. Saya pernah membintangi film Serigala, ganteng Serigala. Waktu itu tahun berapa? Tidak lama dari sini. Tapi saya mampir nama doang. Itu sebetulnya sama aku, cuman Prilly yang ambil. Tapi aku sama Prilly. Oh, maaf, saya cewek. Ya salah. Aduh. Bentar Pak. Aku suka angin Indonesia suka sekali. Ya. Maaf. Aku suka angin. Biar kena angin. Biar nggak gerah. Takol paling. Ya, saya pingin hitam. Saya pingin hitam karena saya betul-betul berjemur. Terus kalau bahasa Spanyolnya lupa lagi. Saya
lupa lagi, pokoknya sudah blank lah. Saya tidak ingat Spanyol. Yang penting saya sunbathing supaya saya hitam. Ini saya putih, tapi Aliando seperti lihat dia seperti kunyuk. Oh, kunyuk itu ganteng. Oh, nah, Aliando, bibir kamu kenapa itu? Ditambahin roti ya? Ditambahin apa? Aci ya? Besar begitu. Apa? Gaplek. Ya, ya, just enjoy. Ember. Aduh. Oh, I supposed to point. Aliando is really nice. I love you. Oh ya. Oh iya, saya dari Batu Karas juga ini. Bagus sekali sih, really nice. Ini orang. It's from the wood, I think. Yeah. Contoh. Yeah. But it's okay. I wanna for myself. Tapi saya beli BH di Indonesia terlalu besar-besar. Tetenya besar-besar. Kalau aku kan kecil. BH apa? Tete orang Indonesia edan. Gede baru gimana? Mata ibu. Mau ojo. Video. Oke. Gak apa-apa. Ya, jelek. Isi lah ya. It's okay. Kalau bagus sekali. Ya, aku suka Indonesia. Aku suka makanan juga. Aku paling favorit saya Teo. Itu koncom. Iya, itu koncom yang di Parapatan 5 di Tasikmalaya tuh. Ada yang di Dadaha, ada juga yang di Mitra Batik ada. Di Mitra Batik ada juga di Cipedes. Nah, ada. Ya kalau di Jakarta di hutan kayu, saya suka sekali itu. Bagus sekali dari huge. Enak sekali. Kalau Bandung di Daku. Kalau di sini di Parigi. Di Cibanten tidak ada. Di Batu Karas ada juga warung teh koko. Warung teh koko komersial, harganya murah, daharna loba, minum ngambil sendiri. Aduh. Saya pingin hitam. Saya pingin hitam karena ini saya putih. Oke, Aliando, see you then. I wanna swim, ya, little bit. Just make hot and sunburn. Enjoy your day, okay? Bagus sekali ya Indonesia. Selepel. Masuk ini sama ikan naga. Bagus sekali ya. Ini ya, bukan ini apa ya? Cibubur kami. Kita cacing tanah. Aku cari mimpi di sini. Banyak sekali belatung. Belatung air. Lupa lumpang. Lupa pulang. Aku nggak mau pulang ah. Mau di sini saja. Membara
Hey, Aliando, it's really nice though. So, awesome. The water, also what is that? Many oyster, crab. I will swim. Oh, I get some crab. I will toy. Hold on. Wow. Wow, aku dapat ikan gurame sama ini ikan naga tapi sisitnya doang kayaknya ya. Nggak tahu, aku tanya mau tanya Aliando ah. Perasaan begini jadi. Ikan gurame. Oh, pasti mati. Aku mah. Hey, Aliando. Hey, Aliando. Look, what I get. Lihat, apa yang aku bawa. Ini ikan gurame sama pahili. Ini ikan gurame, ini sisit apa? Naga bentang atau jumpul. Wah, I got it. Wow, nice there. So I swim there. Wow, ulala, I put here ya. Yeah, nice. Look, Aliando, I have lot. Look, I have fish. The name is, this is the fish diligaw. Ya, sebelum kesini saya mampir dulu di Batu Karas, ada toko, ada warung-warung kecil-kecil dan saya beli roti,